take our seats. Kuringana na riboti iria itengemanitio mbunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga yonanitie thirikari ya kaunti ni itacukitie makinya mega hari ungania wa magoti na gukinyaniria gikiro kiria mahetwo ya ciringi mirioni 587 hari mwaka wa kigina wa 2022 na 2023. Kuringana na muikarigiti wa kamiti ya kigina Kenneth Mwendia Ndambiri, thibitari wa Kiruguya niguo tongoretie hari ungania wa kigina guku na kuruhonge rwa kuramata wendia wa njohi magikinyaniria gikiro kiria mahetwo. Kindu ta Kiruguya thibitari level 5 hospital niyo irari ibianite ni stream ire irabianite the best performance na kurario na cooperative audit marario na momekite wega kurari na license lika na kurona some departments itenda bota gukinya target na nikio tubangite gukorwo na musemene na executive nigutwika ready tuone some departments iria ciabianite target na itenda bota gukinyaniria tumenye ni atia wega tungika twipa mo in collaboration with the executive. Ndambiri ni atugiritie mutaratara mweru wa marihi ma igoti uria thunduritwo ni thirikari ya kaunti gutigirira gutire kigina kirorira. Njokerie ngatho muno executive ni undu wa njira ici mokite ndacio cia kindu gitako automation ni twekarire ndina tukiona the best way tungibota ku loopholes kuria mbia citu ciuragira cia revenue nigo make sure that most of the officers matirabutene na mbia directly niguo andu makorwo makiriva mbia through automated kana digital mitambo ya digital. MCA wa guthukio mbunge-ini no Irene wa Gathuku ni agathiriirie minister wa kigina thirikari-ini ya kaunti Jacqueline Njogu kumana na mwerekero uria akoretwo akiheana na gutigirira honge ciothe ni ciongania magoti uria kwagiriire. Ni gukoretwo na public participation with this waheshimiwa ria marathi ground kuri andu ni mahota kumera wega makamariria na gitio na makamatariria koguo makerewa kwirutira makiruta revenue nigethe thondeke Kirinyaga. So that's why nikio tutakoretwo na inches nene tukahota kungania mbeca wega nigethe ihote kukuria Kirinyaga. Muikariri giti wa kamiti ya budget Geoffrey Gakurwa Daudi augite maya makinyaniire kumana na ngwataniro njega gatagati ka mbunge ya kaunti na thirikari ya kaunti. Budget itu kuringana na twabangite no ira ni implemented kuringana na uria yagirie gukorwo ikimplementwo na niturona maundu maingi marathi magikagwo ni gavana witu hamwe na thirikari yake na nikio ngwenda kuhinyiriria gutire kindu kiega ta kundu kwina thayu aikio tukwenda guthira mbere kuiga thayu nigetha wira wa Kirinyaga uhote kurutika. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga gitagwo Wainaina wa Kieri.